Now the chairperson and the members will take some questions focused on the press conference. Justice Simon Byabakama omukugambaho n'abanyamakuru erizoba yagira ngutandikana n'ekiro ky'erizoba 2025 by'okwakana ab'ekitongole ky'ebyobururu nibwo batandika okoreka abatezi b'akaruru aho barabe nibaterera akaruru kandi yashobora n'obwire obubaramare daddala nga ennaku 15 omwezi gw'okutaano commission etaddewo etandise okulambika okulaga registers mu bifo ebironderwamu ebya Uganda bw'emyanya gironderwamu ba polling stations. Gwiyayongera yagamba n'ahanshonga ya district ya Tororo okukyugwa mu districts ezindi ngo bonka ab'ekitongole ky'ebyobururu tibakatungire kumanyisibwa kona. District ya Tororo yagamba nti bagitemyemu fe sawe nga kakiiko tetunafuna ekiwandiiko kyonna ekikakasa nti bw'ekitongole kiri kujja ko tubisome nafu mawulire. Ogweyagira ngo abari kwenda kuba bakarebi bakaruru hake 2026 bine kutwara ebihandiko byabo ahambuga enkuru ez'ekitongole eky'ebyobururu. Program nga bakalabalaba oba observers musoro tuwandikira ne mutulaga ekitongole kyo kyobaamu oli muntu wewaddeyo oyagala okubeera kunyigira mu program eno okalabalaba. Oguyagaruka yagambana nabo abarabe nibakora ahaco koreka abantu za register narishi display officers nibija kuba nibakora ku rugasha 2 z'akasheshe mpaka ku kasha 12 hatariho kosha kona otireho nizoba lya Sunday. Abantu abagenda okulembera obukulira omulimu guno gw'okutimba enkana z'abalonzi twandise display officers beetagibwa okubeera ku kifo ekyo ku muyanja ekyo okuva sawa 2 z'okumata okutuusa sawa 12 buli lunaku. Abatarehandikise ahamwe nabo abari kwenda kuhindura aho kuterera akaruru ori kuri ekitongole yashoborera ngo aba tibakine mugisha ngo habo kubo bwire bukabasiga. Program we oba okutimba nkala z'abalonzi tekitegeeza nti oli yenna tagenda kwewandisa ng'omulonzi oba yagala kukyusa ekifo okatuukirizibwa kikola kati nedda ebyo byaggwawo. Okuza kwereba omu register ya karuru n'ekintu kikuru ngo habo kuba ebirarugemu nibyo birakozesibwe omu kuteera karuru akihanga lyona. Twagala abantu okutegeeza abantu nti okutimba enkala z'abalonzi kintu kikulu nnyo wange ekyo ebinaava mu kutimba kuno byebinatusobozesa okufulumya register entuufu enangufu. Hariho na n'orupapura oruriho amazina gabo na munonga abanya-Uganda abakize emyaka 18 abatarorekirwe aho kuterera karuru ngo bwahataba nibija kuhibwa omugisha okuza omu byaro byabo bamanye emyanya eyibarabe nibaterera makaruru. N'orupapura olukamanya agabana Uganda baweza myaka 18 bewandisa mu kitongole kya NIRA ne bakakasidwa nti bana Uganda naye tebalaga wabwe bagenda kulondera abantu abo tugenda bawo omukisa omwaganya okugenda mu bifo ebyo wanasanga erinnya lye ku register akebere mu rupapuro olukamanya gabana Uganda bawandikibwa NIRA. Byayongera yagira ngo buri mu rukani guza kuba gwine akaciko akari kushwijima abo bona abafire abafurukira byaro ahamwe na nabo abatashemerire kutera karuru. Nekira wabawo amanyintu omuntu ono tasana kubeera mu register yafwe kuba yafa wasimu na Uganda wasimu lonzi akyali mwana muto tanaweza myaka 18 kandi ke kaseera okulaga obutali bumativu ku bantu abo era tulina fomu oba olupapula lwetutadde buli kifo bagenda kuteeka amannya ago n'ensonga lwaki ogamba erinnya lya gundi lisazibwemu. Makraga gasha kwa Ivan Nyesiga ahabwa Tayari West omuli Kampala.